Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Chairman ka Central Scheme Monitoring Committee ka seng BJP uba ALHEC ulong ba ka Jinghap jong ka Tnum Pyllun lani ka dom jong ka Jingdor bar thau an bathamai ka dei na ka daw jong ka Jingtrei Torti ulaya thuru baha ka Jinglet jurep jong uha ka singi balang ulap bakinar ki baki pendon kamru ki dei ki barin bat kani ka la bandai bakamla shu man kershan ya ka Tnum Pyllun ula ongru ba kanu ka Jingtrei ye ki scheme na ka sarkar kami ki hap bandit jurem amtang ye gitu ki basniu bat trei torti henry ye gitu ki baharu khnang makin na ban pha ya ka kai phot sha ka sarkar pedeng shu ula ongru balada ki ong ba ka design kambyang balai kin pedang ya ka bat balai kin sha ban trei long ba ki dei ban amsha ya ka Jingtrei ban ya chakman. Came here for the inspection of this dome which has collapsed just 2 days back. So we have seen the massive construction has been collapsed, the entire dome, and this is the responsibility to be fixed to the department concerned who is executing, implementing the project, and also the supervisor who would supervise the work from the state PLUD building, and also from the contractor who are doing the work. I was told even they have given the subcontractor to the other contractor. So these people has to be booked and has to be punished as per law. Pinangiwan ng kanika Central Scheme Monitoring Committee. Central Scheme Monitoring Committee nakabala appoint na BJP yang ang Sharman bermanfaat ya kanika scheme yang kaba pilayu ida gijong ikmat para massive punya bahwa kanika whole structure jong dome buat ki baro nanu ki Jingtrei kila hablun tingi nagaliang jong ka Central Monitoring Committee ngin hab karkum ka jingi ke jungi ngit ila sna ka report ngin sahab ai bati syaka po ka central government apa piang kadung tu ka party audit nginon kam tambah ke di benong ka fair dan ai ka auditing ka ikaw fina ba ka ka BJP ya ki kontraktor ya ki company ki bateri ni. Ikan ni lade bencap pensiutom baik. Ada kontraktor, lani kita ki design yang ni project, buat ke department lu ka PLUD building, mana boleh ki supervisor bapet yang ni kam, kita ru ada pensiutom kat kum ka ain Namar bola ile lale Torti pala sna ka kam ka very substandard way. Tak kajing kena sarkar yang baki ki designing bat ki ada kali designing dari sarkar, dari kontraktor dari sarkar, dari dong senar dari sarkar, ni sarkar ni ban terti ni kam, ni ban serius berang bang ni ban take action ni ki menu ki ba lalet kamera pen kilatei Torti ya kan ka Jingtrei ni. Pipan kai pun yang kat nolak lut ya kan ni. Ya kita baru ke detail secepat ke report kan nu lut kan nu ki mentang imdon ke report bunyi. Dan mengenpan ke report sebagai sepak sia Government of India. Piti ong bakan ni kacang duduk saborok kelolong aspa kat sau keluar yang tala ada siu si spa nyoku tam. Tai kata ke details hangi ngim padio menta. Tapi layu ke details ngin sim ke details baru hi mengenpa sia ka sarkar plek. Katum ki an try ki kita ki lat man persitom ya gitu ke badon kiti habe de berkecing hab jong ka dum. Laling jonga kalong kumni ba kumbala penpau kini ki mo minister MLA jongi bati MDC ru bat kumjur knong engineer laling jonga kalong kumni ba obviously you don't come ba inquiry first na kita ki mo ki necessary findings man don't come manage kaman lamba kita ke obviously kan raj ya what kind of law and what kind of actions needed mo ban shim ban yach kamat kata ki hadan mahbud ban bayo ya kata ka inquiry report kin man shu ong bai hang ni laga ban ya da kata ain ban le pan system kata obviously kan pat nong ram but obviously ka de the pet community kumba ong serva ki iron rod mo badon kam ha kata ka range badon kam ki berit obviously muka involve kata corruption obviously corruption act kita ke ba involve saya kan saya kan sapo ya kata but obviously in the meantime kita don't come ini teman inquiry committee kita don't come lamba kita ke lakan ya inspection ya kata ke jeng klaim jeng dom mangte ya buka
Jingtrei Tnum jong Meghalaya Legislative Assembly ilit nangane ka Central Scheme Monitoring Committee akabangan chairman nang ta deng don I ba lakhan biam I ba dei I chairman jong ka Jingtrei district Hi Barokawe kum u chairman jong ka Central Scheme Monitoring Committee sigalang kadiang jonga de inon sigalang kamon jonga iba Kristen langstang ibu de u member hiru jong ka Central Scheme Monitoring Committee aga juga poru ibolong u president jong ka BJYM Bharatiya Janata Yuba Morcha tinggi kitang suan juga betul-betul dia ketika jaka menuan jurip mengenai iba ka jingklem kala Hima ha ka jingklem ha ketika bagisna ya ketu dom ketu ka Meghalaya Legislative Assembly jurip kenang nam tagatahi bakanu kono ka Jingtrei jong Central Scheme iba Jingtrei ko state Meghalaya jungi ni habli ben ailu ka report baro kumagalong kibabharu nginai at kibabharu ga report ngin bharu baro kibabharu ngin pa kibon gi Central Scheme gi Jingtrei ki kam gilong kibabha ya kata ga report ngin pa saga sarkar kami ndi bungi balit taman pet gi Jingtrei ki Torti mari kibabharu gi kam gi pet ban gi pa ya ka report katkum ke jungi haga physical verification ke jungi ya ki kam ki bari hapo ka site ya ka design umbigi ban approve ga design ban nada ma omoga di engineer bari ban pet ya ka tu Jingtrei nada ka design jong architect di jong ka feel ngambi ban approve ka design te haba otep ka feel ka design tumdi sya ka ban tray kuno sya ka ban tray ke engineer mengiui ke kam ke ba ke pau mentah hi te ke Jingtrei kam Torti jong ki ke quality jong ki lu kam longa ba hadu up to the mark tinggi iba nada ki Jingtrei ke long gumne te ke ada iba penungkam makalah ngene ke bisa ke ba ai nak sarkar kami ba nak jo por ko bisa ko de nak sarkar bisa jong pai ba hi kembali nak ka state Meghalaya